Kini All India Radio Shillong ka khubor pang puli di kasama jana kimat bukomsan jong ka khubor. Rakyat dari India yang dalam kodap sistem gajung penterikan ya ka khajna GST menggasni. Dan pengkriya ka sarkar ya gajung penyebian ya gajung odor GST. Ka All India Radio Shillong ka rakyat dalam kod sisang ka bangup ho nadu balas dan penterikan ya kani ka senap patai khubor haus nam ka kandai sepasa pupra. On Nishinata ka Komun ki Menteri Sarkar dari India ha ka Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction EMCDRR arjar kapra ka Bandung ka Mongolia na dula sa kasni. Bat kali nyam da diklam basau sementar jong kan menteri kelas sedang hasil sejan belajar on one Menteri Sarkar India Dr. Jitendra Singh kumukongsan ha ka jile nyam ha ka si bakadu ha ajna ikubor ki baknya. Menteri Pertanian Kajung Sarkar India Piyush Goyal ulang ka Goods and Services Tax GST kalau ngesap jung Menteri lang bat ka dan pentalang jung baro bat kalau tiak som ya kari India kawe ha kaliang kayo kokon haba aji keren ka jingan ka belalang hanu dali mengkesni bandaki kalau ku sedang Menteri kam ya ka khajna GST ka berarti ka GST D Goyal loong ba ka GST kalau ka jini na ka jin perkat ba kenang ba kayo kakot kan kiuskan kari India kadang kam bandang tang kawai ke jinsi khajna ka ban kanthur ya ka bawaan penyat ha baro ki benta ha ka kamai kaji ugoyal noong ba kari India kari ka benikong ka balap penyat ya ka da ka jinslur ya ka jin pentri kami ke GST kari ka bahia bar ka bayar. Habakran bahawa video conferencing Menteri Kesarkar dan Arun Jitli dong bahawa Kesarkar dan pengkriya ya karukom sandur kabakam biang ya kejing odor ya ke GST. Ka All India Radio Shillong mengkasih kelaraki yang kalungku sing kebanyu pol jongka. Dia kebakum menirasni bahawa usnam kakna sepaksa pupra bahawa ke Shillong All India Radio Station kalau sedang ya kejing aji syakri ke jongka ha kebarat ni pada ya ke station da ulat ke Assam ha kata kepor usaha akbar Haidari ha kejing dan mengkat Menteri Rambah Gopinath Bordoloi ha Shillong. Minta ke All India Radio Shillong kalau terekam pura ke station jong kini katan ha kejat ketien ke jela ha kebal kelapatan ya bomba ki program berpir-pir ha ketien Hindi Garo Khasi dan Jaintia untuk bu iki kubor. Minta resmi komisi minta jong ni kejing rakyat on penang ya ke program tumbien ha ki kertong jong kini ke office rekam. Kini khmat jong Menteri Sarkar Negara India po kejilam khmat jong Menteri Sarkar dan Kiren Rijiju kan lek benishin ta kalimpong Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction EMCDRR arjar khapra kabanang Mongolia nadu kalai teru naitung lakhmi lenti bah kani kalimpong kabasau sementar kabanang hakasnong ulan batar lancar not kini simta kinwan nakiri jong kadoba Asia bat Pacific naki kinwan seng kiban naki sarkar naka United Nations bat kiwi-kiwi Menteri kena jong sarkar India Kiren Rijiju onamra ay kajingto akabala pelat nakari India ha kasal tuli unaitung bat undung usong kunor uban penya ya kalimpong yatai halor kapam kajing penduna ya kajingma haki kyap jong kijingan chop kijingja kibangpoy perkat. Ya kerana kepada bah kepada sisin sitio na agar kelas jogar hajarkan emperat berpen sedang legendary kam joka akan diri untuk benai dan menteri ketenak railway jong kesakap dan Piyush Goyal laitu kinong ai kubor jong ke North East Frontier Railway wala on pli legendary kam jong negara na agar telah akan diri itu kejing sedang jong kejing aji sekripan kan sedang naduk akat sang diri itu laong susu kejing pelat kubor. Kami kenal kada kawin kejing indap ya kejing kular baka BJP kala kular ya ba haswa ke election baka nyarap ya kinulit maniblay anukul thakur baka net sakasaka maniblay kejongki kebadan hadiukar kani kenal kan ya kalimti kaba 1000 South Pa 20 kilometer haki live kondai kenta kani ko kubor kawan supina ko All India Radio Shillong. Kalian yang berdiklam
kabilang kejingi anyam kabi ipu ipieng jungki penar kiberang bat ialah kanyam tendrai kanyam tri kalau sedang harus sejan dan kejingi anyam kibubunjat bala penya de kilindo jung kanyam tri hagi bentar per jung kejela bat kejingi anyam kubakongsan la penya de undo hajuai hagi kejingi nangkat udolai ubelang ukli ubu nang ilam jung kanyam tri kabahapo kesenga juai kini kejingi anyam kubasau seminter kan kut haat ngar kapung ke badan hayung pihak juai dah kejimpengan mikirat hak kesihat majai jong kata yong hak kebawa menteri nak surkar India Jitendra Singh unwan pengkuk pempiang yang akan kejindaki kumukongsan ka Central Board of Direct Taxes CBDT kelapin jalan yang diketarik ke bakat duk dan penyusuak yuk adhar bat kapan kat hadu kalai pun tidak jumber minta usnam nak orang dia kat hadu kalai pun tidak jumber jom usnam uban-uban kata arajar kat kendai ka CBDT kabelang ke kembun kuasan dia rikil komentrikan jom nak kajnah dari India kalau pun biang yakni ke hukum hadian bah kalak pun tengah cua kebabu ya ke arni tidak jumber minta usnam kum katarik ke bakhadu nak bentuk kenal bah nilak rupuan jar arspa kendai pu arti ki adarkat lasam mikhalia kat hadu kalai pu dari ujumang leitu kakai pot maka Unique Identification Authority of India UIDAI kat kum ke website jong ka UIDAI hami halia ka adhar kad nak bentar ki klung ki berangkah hadu sam kata layu ban ai news pa pratli nak jindon ki klung baru ke balong saulak sapu pelajar kendai spa san pumut kat ba nak bentar ki basan hadu kat presnem kata apa layu ban ai silak san pu kendai jar pras pa lai pumut nak den ki sipolak prapojar san spa lai pumut ki nong song hak jini akan buat kat football belakang harasah min kemit Russia bat ka Croatia kelaju bandung saka kedang quarter final hadian deklap pendiam yaki kenu nilai ka persak jungki haka kedang pre quarter final haka jini ka belakang ha Luzhniki Stadium haka nombak Moscow ka Russia ka pendiam yaki Spain saw lalai gol dah ka jini kenjat penalti Suai kata ke Kingston karena saya kelihatan kat bagi Spain dah kawai haka Kingston ke Spain telah juga bantep ia ke gol ke benungkong lembah umum lekai uside Ignal Shevik haka minit ke bakat Harusnya layu bantunya kat dengan orang yang betul karena saya layu bantunya kat persak ia ke Spain dah kejini kenjat penalti da'u Artem Ziba haka minit ke besar puwai sua bania songkat sipor haka kelam minit omsum ledan kenu kejini penkijar haka dan jungki bandra ya ke kemu nilai kai ke banjab lapinang sedang kejini kun pentampor ke bawah markat sen minit siang hendak kena kejini nilai kai du omsum ledan minit banyak tap gol bandra ya kejini job dan jungki lapinang muat ada kejini kenjat penalti haka ni kejini kenjat penalti ke Russia kelaju bantep sawo bagi Spain pak kelaju bantep tangai gol kaya ke basah hadian kata kalau sa tan kejini kemui je risa nak kalian jengin kursan jong ke Russia kiba omsum nak nanti bakati kejini kan yo rum saka kedang yakun quarter final haka ni pak kalian lapinang kejini kali pedang ke Croatia persa ke Denmark Hanezi Novgorod Stadium haka ni kejini kun ke Croatia ke pedang ke Denmark dah Laila R dah kejini kenjat penalti haswa kata gini ki aki kumbul ile kai kile khat dah kawai kat tu kini kubuat lakot ke belawan sepina ke All India Radio Shalom